welcome. Mayam ngasi video asidi ko yamna request oberak pa hai tare ngonda agi nukshin sibi agi ina no pising na ko ai ngonda request oberak pani che step by step makeup tutorial to biro beginners ki oina hadi okha ku re ba ko mayam comment lai ngonda to biro khot pro mai na ko ado aina ko mamangi video sin su sum hai gi bene ba ko handak marak to sangdana ko sangdana video se ai seba ngamjadre adona mayam waro bi ganu ko finally ngasi ai lecture step by step makeup tutorial puduna ngasi video asika ko aina makeup ki maramda loina ko aina khangzaba singdo amatta arot patham da vida loina mayam da share tawjage mayam da ko khangna ba explain tawjage makeup Taudringei Mamangda kari2 Teigani kari tai no maram kari no magi kana ba kari no kana loina ko loina hi ngasi video sta share tawjarage do makeup Taudringei Mamangda khwaidagi ahan ba khona tawdoi se mai se ta thokna lakpa ko fajana cleanser natraga face wash is na face wash na tabiro cleanser is na cleanser na tabiro amatani ani mak chamane ado adogi matung da ekhona tawdoi se skin prep tawdoi sini makeup Taudringei Mamangda skin prep to base am na maru oi skin prep to basina ekhogi mai se smooth oi halli ekhona tharakador ba products do smooth oi ramina hadi tap na pedana ko aduga mai makeup to so ekhogi glowy oiraga fajahan ba ko long lasting so hengari makeup to aduga ekhogi skin da su skin care mata horabani na kanare dana ko aduna skin prep to base am na maru oi skin prep to bada sina do products sing ko ima thang sum to ra hai ra ge ko ado horasi hojik mai se yang oi gi dry oraga hojik glow mo yaude dana ko ado hojik ki mai ga skin prep to ra matung gi mai ga mayam khena ba do mayam sum ubigani videos da adu de horasi ko mayam ado video se ko mayam ammo explain to bada ko video se pen ba sunga ya de ba ka sang do kya ba ado oraga su aina video se yam na ka hena sang da vida khara tentak to raga loina explain to ngam bra mayam yang binarasi ahan bada khara to do se toner ni somna sina ba any toner masum laura season biro aina lauri base biotic ki se gi cucumber toner sini asigi toner se mayam oily skin oi ba mi gi yam na kana gani ai di oily skin natte ko normal skin ni oduna ai sum season ai sigi se oily skin gi mi da di ko se cucumber se yam kana gani adugi matungda toner gi matungda tawdari se khona serum karigumba ko hojik phaw skin care tawda ba taragadi karim kai de ko somna nungti gi tawba skin care habadi toner serum kai kaktai da ba taraga su moisturizer ma di lauraga tairam gani ko moisturizer tairaga ko so gi makeup to sum hoba yare ai lauri ba se gi vitamin C serums ani Garnier gi sa mayam ko smai tong tai bi ganu ko akoi smai na khai raga tai bi ganu toner serum do smai da na mai se ga to biro adaga tep to raga smai na kam kabak sabak smai na han ba spread to biro mai da smai na kaji tapi na adaga smai na mai se be haram gani smai na bobo kharaga manung da ka phadana skin manung da absorb to ina ba ngaksam karigumba adom se ko toner serum kari ka sina driba oraga di kaim kai de ko moisturizer ma lauraga fadana moisturize to biro adugi matung da makeup se sum ho biro aduna tabida skin care sum nungti gi sum laibo oraga na skin care se fadana to biu aduga makeup se ho biu hazigai serum tai gre ko adugi matung da tawdai se most important step moisturizer agi all time favorite sigi Nivea gi moisturizer se laura tai rage sigi mayam sigi moisturizer se amna phabani mayam seasoning bo oraga di sum try to ya gani ado mayam agi skin care se swice da sum loire karigumba ko ayuk nung dhinda to makeup oragadi asigi matungda moisturizer gi matungda sunscreen ama loraga sum soy dina taibiu hauji se ei video gi ona tawani na sunscreen se skip to orage nungthangda to makeup oragadi sunscreen se darkar ta de ado mayam aikoi na skin care amadi makeup products in ko aikoi skin tone gi aikoi skin type ki matungna lo doini ko song skin se na yamna dry oibo oragadi cream based moisturizer lobiu aduga oily oragana water based gel based moisturizer loraga taibiu ado yam hena kan to confuse orage ba ko ado mayam skin haidi song skin dogi chana bagi matungina production se loina season abiu market ta ko skin type puno makki skin tone puno makki loina makki product se phangini hauzik makeup horesi ko makeup ki han ba steps ni mayam khagiram lagani primer ni primer dai base mayam adukki matik important oi ado mayam aruba step amal ai kaurame lip balm ko akoi gi mai se di akoi na prep tawre ko ado akoi lips se su tawbiramo kari kuma koi lips se yamna dry oraga di lipstick sang pa matam
ꯐꯖꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ lip balm ꯀꯩꯀ ꯇꯩꯔꯒꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯞꯁꯇꯤꯛ ꯁꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯞ ꯇꯞ ꯅꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯞꯁꯇꯁꯨ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯐꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯅꯧ ꯇꯅꯧꯕ ꯊꯣꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯎꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯞꯁꯇꯁꯨ ꯂꯤꯞ ꯕꯥꯝ ꯇꯩꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ ꯖꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀ ꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯁꯤꯗꯀꯣ ꯒ꯭ꯂꯣ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯍꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯃꯦꯀꯞ mayam primersisiko somgi skin dugi matungina primers select tawbiu somgi skin siga ko problem leiba taragadi adugi matungina lobiu abako habadi pores leiba khangde adagi ama khoigi yam pigmentation leiba khangde adugi matungina ko primers su phangmani abako habadi akoina pores leiba habadi ko uring met khibagi tukhong law khotna leiba khotpa ama leitrane ko adugumba do blur tawbagi damakta pores sing do fill tawbagi damakta primer mayam phangmani market mayam adugi matungina primer ama lobi ro kari gumba skin se kaim problem leitaba oragadi kai kai de ko somna pamjaba phaba primer mas lawraga sum taibiro adoigi oinadi beginners ki oinasu asigi primer se inside ki 3-in-1 primer primes protects and moisturize sigi primer se sigi se yamna phabani yung hong bada yamna phabani ahan han ba makeup tawrakpa adegi asumai to bose ko asumai sum khara sum affordable oiba sin jalawraga sum sizna biwa ba ko sigi se hongi aina maya hongi ade pharamoy adu main kai na te ko sigi honga su apapa product nya ba ko honga su aphabani aduna mayam su pamagadi lowa yagani mayam primer taina loire primer sina ko ekoi gi skin amadi makeup tu gi marak tu ko mana layer ma khak pibi ba hai tare aduna ekoi gi mai siga taira ko doriba ekoi gi chemical products indo ko ekoi gi skin siga changhal ro ba layer duna mana kanna ngak na thamani aba aduna ekoi gi skin se mana khara protect obi primer taiba sena aduga makeup se long lasting oi heli primer gi mutung to doi se hauzik asigi se optional ni ko kali gumba nagi mai siga ko yam dark tuk leiba the hauzik jing oi mayam uring am thomi na ko sigi uring se cover to udragadi makeup to hadi phajade na ko aduna sigi se optional li kari gumba mai siga dark tuk leiba taba uring leiba taragadi asigi steps to biro na trali sigi se skip to oraga sum foundation ma tharaga sum yare make asigi se mayam inside cosmetic ki concealer ni agi video sum yango already khangani ko sigi se mayam yamna affordable oiba amadi phasu phaba concealer ni khara awang da pama gadi sigi se lobiro aduga khara sum habadi khatang sum asigin khara khajitang tanghat pa pama ga na Maybelline Fit Mi concealer do aduk silaw yam phabani somgi mai se kari gumba dark leitaba adegi kari problem leitaba taragadi asigi steps se totally skip to ba yagani ado aigi di hoji mai se mayam dark du kai yam leibina idi sigi se tawbagi darkar tai aduna ai hoji concealer malawraga dark du kai ka se loina hoji cover to jage sit nan bas minus flat brush se sigi se malawrani pa ko gi bit makhada muri tawna leiba ko ko hojikti ko khoi se mobile yam yeng banina mai se dark circle ka leire ya ko mit makha se muri tawna dark ka do adu sindo loina height tawbagi damakta concealer se lawrani lawraga taibirani mayam ko aduga ko concealer sa na blend tawgi ga aduga yoy wangang ga ko natradi mai saksek tam bhut male aduna hana concealer se blend tawgi aduga ai hai ke ko dark leba jaga apuna makta concealer se sumana taibirani mayam somgi mai se dark duk leba degi skin problem leba ko adu taragadi aina highlight di ko concealer se ani ka thambi wa ko ama khana ikoi gi skin se ga match oiba concealer ikoi gi skin di kuchu se ka chana ba ko concealer ma thambi ro amana ikoi gi skin tone se dagi set ani rom light oiba concealer ma ga thambi ko ani ka thambi ko asina kai gino haiba di ko mayam ikoi gi skin tone se ga chana ba color se na ko concealer se na ikoi gi dark se cover to na ba gi damak tani aba ko aduga khara ikoi gi skin tone dagi light oiba color duna highlight kai ka pamba ko sum highlight tawning ba ama adugi damak ta concealer ani khak thambi hai janingi ado yam paisa pai da bo organa ai sumaina ko ado sumaina sigi se thamasu yagani inside cosmetic sigi concealer palette se ko siga ko color pero lo yaura mikra dark su yaure light su yaure orange ke ma'am phangani ba color se ado ma'am hana mai se blend to ge boot male beauty blender ma lawre ko beauty blender se akang ma lawra ga direct blend tawdoi na te ko han da ising da chathok piro phajana sumdok ising director ha matam do aduga sizina doini beauty blender na sizina basina beginners ki onadi amna phabani ko khoina brush na sizina base ko ya ba ko somna brush na sizina ba hibo oragadi sizina view aduga ahan ba som makeup to bokot po oragadi beauty blenders na hena lai gani asidi ko habadi dubja mai khoina ka to mathau ta di habadi mehnat to mathau ta di ba ko phajana sum dep tharaga sum blend oi bani phajana aduga pura seamless oina blend oi bani brush na blend to ta ragadi adugi do ko haita ta ragadi mai khoi brush ki matu gi ko marang na sum lei ba khot pa ma yaw bani ba ko mya
ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯦ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯟꯗꯔꯁꯦ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯥꯏꯔꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯇꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯞ 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 ꯇꯧꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯖꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯕꯤꯔꯣ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯟꯇ ꯁꯨꯝ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯐꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯟꯗꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯤꯗꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯄꯥꯛ ꯄꯥꯛ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ NYBꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯟꯗꯔꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯟꯗꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯕꯅꯤ ꯍꯣꯡꯁꯨ ꯍꯣꯡꯕꯗꯀꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟꯗꯒꯤ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯂꯧꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯤꯡꯁꯨ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ NYBꯒ ꯖꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯟꯗꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯍꯣꯡꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯇꯥꯡꯕꯗ ꯄꯥꯝꯃꯒꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯦꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯟꯗꯔ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯃꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯃꯨꯁꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯅ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯤꯅ ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯗꯇꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯣꯏ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯀꯥꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯩꯅꯀꯣ ꯌꯥꯡ ꯇꯧꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨꯀꯣ ꯃꯦꯀꯞꯁꯦ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪꯅꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯥꯡꯉꯒ ꯕꯣꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯀꯩꯇꯧꯅꯤ ꯃꯦꯀꯞꯁꯦ ꯍꯩꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎꯀꯣ mayam dark duk khuma lora matungda hojik foundation aina haidani ko mayam somgi maida dark duk leba taragadi asigi step se tobiu natragadi direct primer matungda foundation ama loraga tairaga sum yarani mayam base makeup se aduki matik maru oi aduna bu foundation ana hairi me ko foundation se likna teiba taragasu aikoina pamiba glow ado phangba moyaba ko aduga yamna hena tension gi taragasu mai se keki orakani makeup se phajara oi aduna aikoina foundation teiba matam dasu yamna ko checksana teibi waba ko aikoi mai se da ko darkar tabado adu khatang ta lawraga teibi hena tension biganu aduna ko foundation se aikoina ahan basingini koina high se beginner singi sum haigiba sum experience leba mi di ko dak dak lawa sum tawsan ni bani ba ko ado ahan basingi di foundation se fadana ahan bada Taudringei Mamangda fadana set tawbiu ko aduga lawbiro si pambani se lawbiro ko lawra sin lawraga ko smaina beauty blender dak lawa lawraga taisan ganu ko adu oragadi khangba ngamoya ba ko aduna ahan bada brush na oigera natraga segi finger gi mateng na ko do tawna loina mais diga sandok piro ba ko ahan bada smaina dak launa brush natraga beauty blender na taisan davida hana dot tawna sandok piu ngaksam nakong su taiba kaw biganu ai hosik hojiki taida bani ko na loina taidoi nya ko hojiki same beauty blender do lawrani lawraga same sumaina dep tawna blend tawbiu blend tawlore yembiwa ba ko aikoi gi mai se yaraba tari foundation se khara li dark duk singa loina cover oidre khara li haidi khara wat le na khalaga na amuka layer ama sum amuka taibi ba yaya ba ko ado ahan bada taiba da ko pura thom jalaga tension binwa ba ko ahan bagi layer se taina lower matung da ko somna khachika amuka cover se pami khachika amuka tai gi haraga su ko sum layer ama ga sum taibi wa ba ko ado ahan bada taiba da dok lona thom jan biganu mayam ay hojik loina blend tawna lore ngaksam nakong kai kak tai rage ko hojik mayam ay background se change tawre ko hojik na mai se phajana sengna ure ba ko somna kan phama mi do mayam kai gino kholi light china hari phajana sengdra ba ko ado sengbagi wari se tokthose mayam kaya tawre foundation thana lore dana ko hojik ay concealer ma lauge ko concealer ma lauraga highlighting area sing siga concealer do khara tai biraga highlight tawbirani same segi inside ki palette asida ko ahan bada ina sinari ba color na igi skin tone siga match over concealer ni hauji ai lori basana igi skin tone asida gi set ani rom light over concealer ni asigi sina akoi highlight tawba gi damak tani aikoina light ka purak pada ko mai da ko ana mit makha ka jitang ngan thok na ka leiba khot pa do phajabani aduna soi highlighting area sing je khara highlight tabi gani dark duk fajana cover oi hoda ba jaga do aduga su khara khachik tebi gani
beauty blender lauraga blend taurani concealer dari bajaga do mayam adu tani aba ko ekhona blend taw doi se blend taw matam da amada chingbi ganu anatraga di khone tai bi kaim kana dre ko concealer gi ekhoi gi magi formula se ko ekhoi gi foundation da gi amna khetna aba ko concealer se di ekhoi gi dark du kai ka cover taw na ba semak ba ma se khara magi consistency se am tha ba hai tare ko magi ma se ekdam tha tha lawi aduna mai se thungna ba loi taisan ba tar ga di ekhoi gi makeup do theki ora pa ai aduga ekhona highlight pam ba area sing do highlight oi ri aba ko loi taisan ba tar ga di aduna tai ba jaga do highlight taw gi da makta tai ba jaga do aduga dang ta samana dep dep tora blend to view amada chingbi ganu ko akhoi maya mit makha da siga concealer samana light oiba concealer tai base ko akhoi light propon tam da akhoi mit makha se ko haidi dark oina leiraga di yeng matam da akhoi gi anaba mi mali dana ko aduna samana khara light oina leiba taraga di yeng ba matam da yamna mit se fresh oiba phaja thon ba hai tare aduna samana mit makha siga khajitang akhoi highlight to bibani aduga naton mayai da taisina ko ekhoi light pura ko tam da naton gi mayai se ko sida langhat laga ekhoi gi side side khara mamsan bachna ekhoi gi naton se yang ko tam da khara tumhan ma man ba ko aduna ni mayam adudi ai blend tawra kam lage hauzik concealer su blend tawna lore ko hauzik ai pisum gi damak da sigi Swiss beauty gi eyebrow kit asidagi black amadi brown ani se mix tawra pisum gi color se su mayam ekhoina aikogi pisum gi color se gi matung ina lawdu ni aba ko color pisum se khar chaw lo ram gani ado concealer na kak na khok na lo sem gi gani chinani ko ina hauzik mai se ko ekhoi gi set taw drum mang da pisum gi hori se kai gina haibadi ko koina powder na set taw ro matung da ekhoi gi pisum gi se haibadi concealer ma na kakning yai na ko powder ro ma set taw lo ra matung da ko liquid product na lo ra ga kak pata ra ga di ekhoi gi nura du mai na tholak pani aba ko ekhoi gi foundation kar khak to nura da una tholak pani aduna cream products se loina lo ra matung da ekhoi na powder product se season bi ko ado pisum se ahan da su yek pa ya bani aba ko ado ina khajaba da sum beginners singi di ko pisum yak loiraga khoina foundation te ko tamda pisum taka foundation ke to tot khidra haina amkha leidina ko khutto phajana chatri banina aduna ina mai sana loina tawra matungda pisum se ekse bani ada hoji pisum se khra chaw ma lamgani hoji ka khotna isum sem ge ko mayam sum yang biu ai lori base kaina mayam mascara loi bagi magi brush to adunia ba ko sigi se phajana ina chamthoga shampoo daga ina sudo khotok na tawraga sina bani spoolie oina extra spoolie lobagi darkar tadre mascara logiba khot pege brush to ko aduna sum chamdo sum sina biro ai samane khara arik poraga di aduga sum sina sum yani hatok ba asman happy bas ne ko khigi color se amada likpa amada wat po oida bida pura bajana spread oirani abako hoziga I concealer ma lawraga I pisum sini bajana ka khotna semage ko ai copy sum phajana kak na khotna lakchare hozik sponge se lawre ko same beauty blender lawraga sumaina ko ahen ba production loina dep dep tauna lawthok chare ada hozik cream product mata loina tai hi banina hozik prop hozik powder product ama lawraga set taw base yamna maru oina traga de ko gi makeup se long lasting oi roi aduga ahang ba ko gi sum tai ba khoi pada sum ado ko lo base do ko khoi complex ma teng na loina mana mention birani aduna complex se lo base yamna maru oi complex ama lawraga hozik loina set taw rasi Maybelline fit me gi lori se lawraga ahan res mana kan thok pira aduga sumana mit matak se ko khara bhajan taw na set taw biramo kai gina bani ko khogi mit se kup to kup sin taw bani na ko yang taw na crease lak bani ba aduna compact mayam compact se ko khoi tai mai na mayam lawra thom jan doi na te ko ai ko darkar ta ba do adu tang ta ko lawra ga sum tai doi ni kaji ka lawra ga
compact se ko khoi quantity se hen gi ba tar ga di ko mai se dry wisala ga khoi glow do loi manghan mani ba ko aduga kheki se or kani makeup to compact se na khoi makeup se lock to biramina khoi makeup se long lasting so oirani adugi matak da ko foundation kai mai se da ko tai ba matam da sum khara wa thau ba jaga sing do hang ba sing do ma loina cover to birani smooth oilani hauzik base makeup se siga loire hauzik atoba makeup amu hawrasi ko eye makeup blush kai ka to ba hawrasi eye makeup to siko beginners ki oidoni na yamna laiba eye makeup to siko only two colors is na raga ko amana matte ama shimmery set ama ko ai ko eye makeup to bottom da khoina khangjin jaba ma ko khangjin khangbi ga daba khangjan ga daba ko khangjan ga daba ma matte color ama mathau tani aduga shimmery color ama mathau tani ko eye makeup to bagi damakta matte colors na khoi gi crease taina bani aduga shimmery colors na khoi gi eyelid adu da taina bani adu eye makeup sa horasi adu eye makeup sa horasi ahan bada light color da gi horasi ko ai asigi light color se sigi se lawrage ko brush ki sukra mathau tai ko mayam brush se ko na eye makeup to rong khatam da khoi achauba brush lawraga taisan ba taraga di khoi crease ki mathak ta pisum bo loina mathak ka khat kani aduna brush ki sukra mathau tai hai tare ko blending brush ki su makhan makhan gi lak pani aba ko khoi crease ta blend tauna ba diga gi mathak ta blend tauna ba makhan makhan gi lak pani adugi matung in lawbi wa lawbi basi gi real technique ki magi eye makeup brush set to adugi dugai ni aba ko aduga lo yawrabani khoi gi blending brush ki su khoi apikpa ade khadang achauba hari lai phangya ba ko habadi khara medium de gi khoi gi fluffy big fluffy achau da lauda bi da ko medium oi ba da lobi ba ko khara piktak to da blending brush lo khara pikpa brush lo basna ko color do khoi gi control la thamba ngami khoi na achau ba brush to lauraga color to lauraga texture ba taraga di khoi gi mid crease ma thak ta bo loi texture ko jana loina color se kra to ni ba khoi control to ngam de hai tare aduna brush se gi su khara laiba madam da khara yeng biu khara piktak to ba blending brush to adu gi khan view hauzik ai asigi light color se laure ai hauzik transition color tai ba hore mayam transition color tai to se ko khoi gi mid ki soi area se ne ko khoi gi hauzik ko asigi mid ki kunar ma tai gi ba dark color se laura ni lauraga mid makha gi kunar tai bi ni mayam sungi mid se ka tai gre ko ai som da muk tai rage only se gi se mid makha gi corner do corner da gi taira ga khoi gi asigi half po tai gani ko akhoi gi inner room da pu chalawai ba ko aduga mathaki color se ga makha gi corner ani smaya samna biram gani mid manung bau ko pura manung bau ku salawai dark color se sina khoi gi mid se mana khujalan ba man han gani hausikai brush on do he ko sigi clean brush lawrani lawraga swana blend taw hokpira mani housing eyelid ta kano hapasi ko glitter hapasi arang ko shimmer hapasi mayam beginners oragadi asigi eyeshadow palette se mayam lai ko yam phabani ko sigi se sida matte set ama phangi ko asina khogi eye makeup to sum to ba yare ko yam thamning da oragadi contour so to ba yare siga blush yaure taina loina sigi shimmery set mata asina highlighter to bagi sum yaure sida loi yaure ba ko Swiss Beauty ni sigi se ai mata ka thon jaram ko sigi se yam phabani sida gi ko ai color nahane sigi Mars ki glitter se liquid eyeshadow se hap to ni ba ko aduna siga khara sum chana ba color ko sigi se chani ba sigi se lora ga hap age eyelid ta ai shimmer se to hap ba ko adugi mathak tu ga uzi nahan yeina sigi Mars ki liquid eyeshadow se utkhi dana ko sigi se hap ke aduga brush sama lawraga fadana color se sandok charage maya mai lipstick tharam dai da ko mi na ko na chatlu re ba ko to loi su re hause pa hap chala la e ko lipstick tharage ai gi
ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ NYBꯒꯤ ꯂꯤꯞ ꯒ꯭ꯂꯣꯁꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯩꯔꯒꯦ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯅ ꯀꯣ ꯑꯃꯣꯝꯇꯪ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁ ꯑꯩꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯀꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅꯅꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯈꯪꯍꯧꯔꯁꯨ ꯐꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯟꯅ एडिटिंग तौगे हाइनको नेक्स्ट डे येंबदको मैम वीडियो से सपोर्ट ओइरमद्रे मैम अदुक्की मति थाइसे नुंगाइतेको मैम हाबदि हाइबगिदमक्ता वर्ड लेतेको अदोनि मैम ngasi वीडियो से लोइहौद्रे वारोबिगनु अदो मथंगदैको ब्लश कंटूर अमदि हाइलाइटर की पार्ट तो पामता हारगदिको अइ अमुकसो हन्ना अइ नमजरके मैम कमेंट सोइदना हाइबिरमो मैम अदोनि मैम याम नुंगाइते थावाइसे अदो मैम ngasi की वीडियो से मतंग असदा सुमलोइ संजरगे मेकअप से मते तंगदिंग हाउरबनिको अयाम्बा पार्ट पुरमक्तेना फजना एक्सप्लेन तौजगरबनियाबको असि मतिकसु कोइना इंस्टादा रील अमनि नमहौबगिको फाइनल लुक से उबो फंगिबनियाबा नत्रगदि सेसु उरमोय मैम अदुदि मैम ngasi वीडियो से मतंग असदा सुमलोइ संजरगे